Mbo nkuko bisanzwe rero uno munsi igenekerezo ryazingahe z'ukwa kangahe 2020 na kangahe turafise imanza kandi imanza z'uno munsi ntiziza kugenda nk'izambere bisaba ko dukubita tubangura kugira ngo umwe wese aje mu yindi mirimo tugira ko tubabwira ko umuntu aza gufatwa n'urubanza ibihano twisunga ingingo ziri mu gitabo agakwego 105 agakwego 120 murongo wa gatatu kugira ngo rero kubite tubangura twosaba waje kwitwara agendereko n'ikibazo kiwe kugira ngo duce imanza tunyarutsa igisigaye tugire kibizo kugira kibizo asanga afite ikibazo jana rya mukobwa ari umwe ariko yonde namo bagije umuntu ayamuteye avuga ati yesu abantu babiri botera umuntu umwe babaye muteye kwiza kandi namende namubaza kandi kumbira abantu babuteye iyo hamwe n'ujya cyore nshaka bamukwe kandi bacara mu nkurira muhira bamujyana imbaja ku mazina bamenya ukuntu babikoze bwa mbere amenya nuko babikora cyore nicyo kibazo nari mfite nagomba ndakubwire neza aka gakobwa gasubiye ku ntunguru utoki mba muteye indasini nkuru kuba twoba twarigeze gukora ibintu bivuga gusambana byoba byarashitse ariko ndazi neza yuko ntanda namuteye musore wumvise ibyo waretswe wewe je kubwanje navyumvise ariko nebase umuntu mubikoze rimwe acatwaye biragaragara ko ari wewe wanayimuteye kuko n'isura ufise niwe wamuteye yonde sha biranagaragara ko nuko nafata n'abantu no je nabindi ni muza muje bari mu mutware monyere mu nabindi muzanizo avuga yuko twamuriye twiba n'umuntu mumuriye muri kandi je nkaba nabikoze rimwe je nabikoze yabaramugugunda n'incuro imwe yoce twarinda oya ni wabikoze rimwe ndazi ni buri ni nk'incuro nk'ijana wewe rimwe ameze nkagiye muri kwitwara atacha ukura batakura abantu baca kwizivya baca kwizivya mwese nimucece we mukobwa wewe uvuze ngo n'abahungu babiri baguteye none bose mwaryamaniye rimwe umunsi umwe kurya bashaka gutera inda oya ntabwo twajyana uwo mwaryamanye kangahe uyu ni inshuro nyinshi uwo nawe ni kabiri kabiri none yoce yinjira none ja mani ibintu ntabyo kabiri ntiyoca yinjira kusimera ko mwajyana kuryama naho honyene ndakumviriza amajambo siyo yatuzanye umukobwa yagiriza mwebwe babiri wamuhungu uremera uyu mukobwa ko mwabonanye jewe ndabyemeye ariko hariho akantu nibutse nibagiwe kuvuga jewe ntabesha jewe umukobwa naho twaryamanye najana piridanse mu ntoki n'abanyagihugu bayibona ndabavuga ati ngiye kwizibya n'umuntu yizibishije piridanse yotera inda sasa inda yawe imaze amezi angahe icya mbere cyo nabanje nikingira umugera nongera nikingira n'imbanyi amezi 6 we musore we mwabonanye mu gihe kimeze ingana gute haheze imisi ingana gute mubonanye atanu we haheze imisi ingana gute jewe ndibaza ni imisi 2 nyene heze kuko twabonanye ejo naho hirya ye muko ivyo bavuga byose urabishigikiye kuri umwe uyarabesha uyu mwabonanye tuvuga ati haheze imisi ingana gute amezi 5 n'igice uwo nawe atandatu agomba atandatu agomba kwiyera ntiwumva icyaha kiraguha amasha birumvikana jewe namujyana nasubira mu anyakuba rero kubyiza ntabwo muca mufata ngo umukobwa ngo nije namuteye inda kandi wumva iyo yamuriye amezi 5 nanjye nkamujya amezi angahe ariko urabona ikintu gusa ingingo twoca dufata tugishimikiza nuko tworindira tukaraba umwana azokura udoze umugaburira wewe oya uyu muhungu niwe azoza aramugaburira ndamugaburira kuko wumvise n'ubu najya yari yasubiyeyo usanga ariwe yaryohe reka ndakubwira ndamugaburira nze ngaburira abantu babiri
yego nagana jewe narinje kwitwara genda ngaya rero bitubwire neza tukubona neza kandi unavuge cyane wa mubyeyi we nanjye ababyeyi bubu nimba ari biki mwariye ntimugivuga cyane ntago mugivuga amagambo make uwo ni umugore wanje hari ibyo aje yeka kwitwara mumvirize umugore wawe waramugoramitse ki jewe agoramizuru umugore w'umushinga nabi jewe umugabo wanje wageze kumugoroba tugeze mu cyumba basi ibyo ndamwaka ndabiyoberera numva mufashe kwica ni ukuvuga ntarangura amabanga yabubatse ibintu biraza nabi abivuganye ko ndakwere uyu munsi madari oya we nuko umeze je ndakuzanye mu bashinga nabi Oya, nanjye- wamuhagaze imbere nanjye ni munyumvirize yewe uyu mudame tugeze ndumubwira ati madame tushuhirize amazi tuje mu ntavuge n'ijambo na rimwe banza mu duheze cyumba. koga hama Ntavuge tugende mu n'ijambo. cumba tugeze mu cumba namubwira ati uku nuku agaca yizanisha ibindi yewe ni bintu. mu mwana salama rero ubu nije ngira nca urubanza kuko ndumva ni ibintu byamaze kuba birebire iyo umugore arinze yifata akaza kwitwara akavuga ntiyamara rero je ndabona ko ibintu bitari ko bigenda neza jewe umugabo bisigura ko uyu mugabo aba ari umugabo w'imbwa nawe umucamanza uba uri imbwa kubera ko twese turi abagabo twese turi abagabo ariko hariho abagabo b'ukuri n'abagabo b'imbwa amadame arambeshera jewe pe ari inzaza mu ruhame rw'abantu nk'uko akavuga ijambo nk'iryo isigure ko we wa mugabo ugiye kwikubita agashi canke wegera abandi bagabo bakwereke uko bagira nk'uko twagize aka kanyarire kikinga madame ndamukorera iminota itanu gusa iminota itanu si bihage nanabize n'icyuye mwegerere ujya mushinga nta n'umwana wanjye mbona ndabuze n'icyo mvuga wewe ntacyo uvuga ni kizima wabonye akamuzi baguye karayimutse nawe wamusorewe umwana wanjye utoshaka kukica ko nta kibazo bashinga cyenda cyane umwana wanjye kuko mbona n'ubundi agiye kureka ibindi bisa n'ibyo mva mbenga ndabuze n'icyo mvuga gusa nyine witeho umugore wawe uza gucimanza n'inzu wawe iminota itanu ati iminota itanu aho nawe waruzanye ubwo buguru ngaha ngo bagucire babuze kugutera zibiri zibangikanye agutera imwe zari zibiri imbere kuko na mbere zateye babiri wo nturi unapfuka wewe rindira Reka dushike wamuteye. muhira we Mbega wamuteye muta Keko banyitwa abiro komediere rya mashashe ntiwozuza nkaza ndabikubwira nk'akabiri hanyuma nanjye ko banyitwa swingi pe kumeranse tuyisenge crash uruweci perisone kretiye rupara ntiwozuza nanjye nkagutera iswingi twumve umugabo byamuntu nzara ku mugore waje mucamanza none umucamanza ubundi nashaka ndamumukure kuko yareke ntakora akazi umugore wiwanjye jewe nigero ry'amashashi none mugira munyakakemwe wese igitabo nigira munyakuba fata aka kagabo twijyanira uyu mukobwa tuza kumugirira ivyo dushaka sha nejo tweba twitwa rujya amashashi urumva